Zanke McQueen isithi yayibona le nto yale March and March, yakhumbula kuToyitoyi uMandela aphume etrongweni kwakuMarch, qhekezwa iishophu zabantu kuMarch ngesikhathi sikaMandela. Nangu wayiphuma uMandela kuMarch kuya eMadawu. Le mini yabantu bokufika, le mini yamagweja izofana ngalaa mini. Abantu abadala sebesixelela basikhomba ukuthi izofana njengalaa mini kaMandela. Wayephuma etrongweni njengalaa mini kaMandela. Kwakufuna uphume etrongweni njengalaa mini kaMandela. Wayephuma etrongweni njengalaa mini kaMandela. Kwakufuneke aphume etrongweni. Kuzofana njengalaa mini. Heyi, kuzawuba kubi, bamoshela nabantu abanempepha ngoku. Bamoshela nabantu abanempepha beSouth Africa. Funeka nabo bachaze abantu abangenampepha aba balapha eSouth Africa, bakwamanye amazwe. Kuzawuba kubi bethuna. Abantu badikiwe, abantu bethu abafumani imisebenzi, abantu badikiwe, oobrada bethu, oosista bethu bahleli elokishini. Kuthatha abantu bokufika bathatha imali encinci. Heyi, kubi elizweni, abantu bamile, badikiwe, abantu bame ngeenyawo. McQueen, thokoza, ndiwushiyile nathi ndiwushiyile uparafini.